ngarang dagi kaino je o thi di isa ko mani ngarang de wari sare lon thawna de kali ino hai bada maram mama lai re ko maram mama lai kan bina balai traba akhoi ki damal tane haina pambom ting bina balai traba semai pian ragi haji minister ori was the full support newspaper da phang sauraga ma ki damal ta akhoi lairi ana pik traba khunjina lepaga mabu ki matik khubi je pik thoga ma ki damal ta lepaga mayam pura khanga laga tawgi ba khunni aduga ngasi di mangon da bot piru baduna ngasi di ima ine jingna adu ki matik kaya ki matik wa na khange ha udo mayam pura gen gi haije maya ba haije rure nun jaba ya ba nun jarure akhoi gidna ha ba tama khoi kanam tan tabidre yar go makai de khoi live se taw biu kaya mo ya ma khoi bu moina tuhut laga thundi de ha ba yang yang aku community itu guys ni nak ngai raga lagi ni, adik ndak, aku kisah guys ni, hai dah nak, kalau mbak, adik ndak tu kan ada detail lagi mbak, sebenarnya kalau sama di sana pasti mesti nasi lagi ni sudah mana mbak. Masih yam grab aku lagi demi sini. Mana kuisa lagi ni? Kaya lagi setra ba? Ngawakan lu tapi terba. Mungkin kena ke plaza. खुदिंग मत कोई के जमात मते पंगिना बलाई करबा मोदी जी हमको मार दो ना अभी अभी मार दो इसी बिल्डिंग के साथ मार दो हमको भी मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है हम इसी बिल्डिंग के साथ मार दो ठीक है आप खुश हो जाओ ठीक है मोदी जी हम बीजेपी सरकार को वोट दिया था इसी वजह से हमको ये परिणाम मिल रहा है Sudah lagi mama, kamu ni wala pantas sana ko tan hai ba, hai boy, hai luai le. Boy luai le. Hai le. Sama ya ke sana ba boy baje. अमित शाह जी देख लीजिए आपका पब्लिक जो है इतना रो रहा है आपका ये इतना सारे ये जो मुट्ठी भर के बच्चे लोग को पीटने के लिए आपने कितना फोर्स भेजा है देखा ये एक बार जितना फोर्स भेजा है अमित शाह जी ने भेजा है ना ये ठीक है अमित शाह जी को जो है खुश होसा दे दो इसी हालत को देख करके
Bakala may kami di ho na mga tayo so. Bakala sa kahit pa sa lahat ng mata ni man tayo. Sa kita ko ko ya. Sa pa sa kahit pa sa may mga tao kayo sa ba. Sana tara mamatan ni komandi ba sa. Ngoy. Kasi si mo oy na mga bali hay na bidon na. Asik kita kau dia habis ini nanti jaga itu di pampas kalau kehipas kalau kena trauma. Ang lao na pa kinong taon. Di gua kau mamis.